Nyuma ya Weru TV kumurika thine rerumirite njemwe ntere challenge kawondine ntunene Gembe North Nandi mukabwa umwe na chumirite na kugagatetheria njaije mu biashara uju wa kumalare urokinyete ntureneje na guikiria nje ubya kurena nguo kinya na eta mukuru wanje ngugikire kambuni yawe ya ukaria na kinya kubenjira kioro. Weru TV iri gukinya nturene uni ethire mwe kurunju na tona taeto thatu bagikaraga kandene kojuri makuthontere na mabatine untu buria nande butongithite mu biashara uju na rietwa Joshua Mwenda. Marion Karugi na ripoti je. Nyuma ya Weru TV kumurika ruono rwa nja ya Purity Kendi na mukuru wawe Amos Kirimi amwe na anabo bathatu nturene ya Linjoka wandine ya Tunene Gembe North baikulukira thina ikuthungutha ya maroto kureo kurirwa ni mbura etandene kururwa ni mpara na kinya wasia kioro. Riu endiwe ya bakambuni ya Jordan Security utongeria ni bwa Joshua Mwenda nikisiumiritie na kinyanja ye na nkarange mboyoru ya irio nguo cia wikira na kinyanja ye wakirwa kioro na nkuruki mwene njeye kwewa ngui kambuni neu. Nendajira kuona ishu yare na anaba na musiju ntukwe monde jaranji kire jaranje ndatrima kwinaga kontu TV nekena kiao ki Weru TV nikyo ndaumare kumantu ndaumande ya kuona musiju ndirona uraba karangi tureja turona ukura kure na turababye kure na turabanya nguche wikira nende kumirau nituonera uthine na thina ya kioro na turabanga kioro kira kibwithwe na kitwike bona antu at least agwita onto musiju akao kioro mutano mwana musiju tukaeta nawe tukethwa tu nawe twamuchwa space ira twamwika ki company ya Jordan Security Services at least akona gintu kia kuria kana gya kwa twana tu antu baba TV baikweya itwaranirie nabo ndabelesa mathina yamwe ya family ye na Murungu atoma rono rwa bandikire antu bamwe bethra bena nkoro ekyo Murungu bethra bathingithitwe ni Murungu ndene nkoro yo nonto tethania ni moyo tinto bila muntu ethara nabio nibo kuona yonto kwena mutano mo kuma Jordan Security weyete ndene musiyo wake yaka musiyo bya kurai bonto twena hinya kwerua kwingi musiyo yo okerwa kioro thai kire oningwengi kubwethwa kwa hivyo ikuwa nibo boya sana. Amos na mwekuru wawe Kendi ne bawiriritwo utethio bu nkuipo anu ntunya bantu baba wendu boya batureta bya kuria na nguo ginya imbegirite na ginya rinde taguria demo inda senke yabuo tukarara o ndaro turarukiri tagumneire ngacoka ringi the mugathaire ndete guri pia kora piano ankuigua ya kinjalandai nonto bo turetera bia kuria na kinya nguo i baratwere be kwithira bona tutena nguo tutare akio kinya kioro tu lakini batubwithirite na nguo turona cia wikira na kuria nonto turamamenya tukunya nyamwari tutaruma kintu oeta uria asia genya rimo buotuku urogwa egwana ngwinkuirwa muno kiathone kike kuringithwa nkoro atori bangi baraba ukulukira uturobo mu munturene ya Linjoka muno kurumirwa ni mpara ni bagunikite na irio bibya utethio. Jordan irejira yamboria antu barabange wawire bena mathina bariku ibo ba kuona baya antu kwerware na iba baretere kinyamo bya kore bagwa kinyamo bakarua kamotu ntukwethio nkwenja muhuri Jumatatu ningo ndari hospitali mbaitwe mtwana mweguru naitire ngode na mbiro hospitali ngiritate inkuromba wantetheria ndimirie no ntuthina ya musiyo ni nyentu oboya antu bangi bawendi boboya ne bakuruo siumiria na wingi nikenda kumitethia ni tuku request kire antu para bari na wendi bwa nkoro mbega uriungire message ya ntunene wandi na weje at least tuone bro twabatethia kingi ni request nyomba ya antu batu tamiki kumiaka nonto tutira na weso bubu haraka au no turajukire bora na haraka lakini amona kwa antu babya kuria ni tukuona ni botese karingi o nonto nyombe gekura na ritinene na ekiuro au
antu ati kunenywa ukabiba kwego ni antu. Kiripotera Weru TV nturene ya Linjoka wandini ya Ntunene Gembe North, Betawa Marion Karugi wa Kenywa.